ozbiljno pitam, to stojim iza toga. Šta je, gospodine novinaru, šta je najveće oružje na svetu? Odgovori mi. Ja sam došao da pitam tebe, a ne ti mene. Ne, ja ću da dam odgovor ako ti ne znaš. Ajde, reci. Oružje najveće na svetu, u svakoj državi lebac. Znači, gladan vojnik ne ratuje, nego sit. Gladan se predaje i baca oružje, a sit daje otpora i ratuje. Znači, šta misli ova država sa nama? Naprimjer, da mi proizvedemo lebac za zadnji mjesec dana 3 puta nafta poskupljava. Pa na što to liči, naprimjer? Jebi ga, na što to liči? Sad čim ćemo mi da obradimo da to oružje najveće na svijetu proizvedemo. I 3 su stvari bitne za svaku državu, pa i ovu državu ako je negdje postoji. Šta su 3 faktora glavni? Lebac, meso, mleko. Ima li fabrika, evo odgovorite mi, ako ne znate ja odgovaram. Ima li, jeste čuli, ima li gdje u Srbiji, u Jugoslaviji fabrika mesa, leba i mleka? Ima li? Jel ja odgovaram ili vi? Znači seljak, znači nema industrija. Imaš gvožđa, svega, ali znači mi smo ta najveća industrija na svetu, mislim u državi svakoj, ali to je na zapadu cenjeno, kod nas odnosno zapostavljeno. Znači mi proizvodimo lebac, meso i mleko, 3 glavni faktora. Znači ne jede se ni gvožđe, ni opeka, ni cigla, ni kisela voda, oni su, znaš ko je bitno, u Aranđelovcu je bitno da je Bukovička banja. Znači popijte vi litar kisele vode gladan, da vas ja pitam samo. I šta da bude sa vama? Znači jednog dana noga se srožu i da se preturite. A popijte litar mleka, znači ja kao seljak radim danas sa litar mleka. Na njivi, na primjer, ove robijaške poslove. A znači niko nama neće da nam povede računa, traže kod nas porez, struju, njino traže, a nama ne daju. A znači uzimaju nam porez samo kroz, ja ne znam, mislim na što ovo vodi. Dokle ćemo da stignemo i gde ćemo da završimo. Ja da ti kažem, mislim, ovo da vode ovu državu mentalno ljudi, oni koji su zaostali iz mentalne škole bolje bi je vodili. Počeo si setvu, odnosno pripremu zemljišta? Jeste, posio sam, ovo je setva za iduću godinu za kukuruz, koje finansiram iz svojih sredstava. Nije mi dala država ni seme, ni đubre, ni naftu registriranu, zajmim pare, molim ljude, klečim pred njima da mi pozajmu pare da uradim dok je lepo vreme. Znači ne ore se uvek, ne sije se uvek, znači kad je sezona. A ova država skraja samo planove i nove cene za noć. Eto, nomad je nafta bila 50, sad digli 90 para. Pa što jednom na 100 dinara ne zaokruže, nek to završe, mislim, priličnije bi bilo nego da ovako nas kecaju malo po malo, svakodnevno. Reci mi samo, dokle će seljak moći da izdrži ovo? Ja ne znam da ti kažem, ja se borim što sam lud, što moram, mislim, ostao sam bez posla, radio sam 30 godina u firmi, rudarski posao u Vrbici, ostao sam bez posla, da mi isplate radni staž, što i danas za nje nisu isplatili. Otac mi je umro pre 6 mjeseci, solidarnost koje sam plaćao 30 godina, lažu me, ni danas za nje mi nisu isplatili. Znači, eto, ja se sad topim, svesno vidim da propadam, ali hoću napred, jer duša me boli kao dete. Mali, zovu sam zemlju, trpio, gladan, kupio sam. Nije mi ovo ni očevina, ni dedovina, nego sam trpio kao dete, gladan i sad mi je toliko teško, ne mogu da je zapustim, da gledam da je raste korov, a i pored puta je ovdje sramota, hoće da kažu, ja se zovem Žika Vuković, da kažu da sam poludio. A nisam mnogo ni pametan. Čim radim protiv sebe, znači čovjek, svaki koji radi protiv sebe nije pametan. Znači, treba da je bolesan. Znači, molim lepo. Ja ne znam, mislim, šta će ovo da bude. Ovo je, kad bi vodili mentalni ljudi, bolje bi bilo. Ja mislim, više glasati u mom zadnjih godinu dana ne idem na glasanje i nikad više jer neću ići. Ako bi se kandidovali, mentalni ljudi tad bi išao. A više, dok su ovi profesori, diplomate, doktori, primariusi, glasati i neću, jer vidim da ne umedu da rade, da ne daju mi nikakvu pomoć, nikakvu povoljnost, oni nemaju zasluge da ih glasam. Kad bi se Luša iz Misače, onaj kandidovo, njega bi najradije voleo, jer su dojako vodili ti svi velikani, da vidimo malo ovi tupađije, šta bi oni uradili. Mislim,